Borpatharalong raki hormukkine ponlong. Dolamaralong ihum sangke pon agari kacingkoy. Karbi ang long dengia ke soke bat pigajok phere meme atomon keja. Long Mirjeng College along Lo Charlie Somara Tomaphan Kangthum Karne Jame ke Parapan. Chimit me Karbi ang long tarakia hormu keneblong. Ladak pensang theke klang dedlo. Karbi ang long owe kimetum drugs krima phai nang bat piglo puke. Phai koni ni phai trok ar niada bor phai phomalom Borpathar police station ka parlo Santipura long Raikoma saikya tumpen drugs nepon. Raikoma saikya tum kiri kakuruga hutsila bangsa drugs long ponlu. Jasemet nogao pen Dimapur anat ke dam bom ihum abas along pensila bangsa drugs nepdun longlu. Kaching nang cheka gari ka pang thek aphai lake AS25 CC 3056 handle. Lapen kado kabe hithia long lak isi sosial nama drugs si neponlu. Drugs ke bana bang dular uddin posi pang thek pon nonamat labang so bang kuaphan Raikoma saikya tum si chepari deng pon lo hanjang lang supera Jepson rong pinang kelo abirta Malam News. Paikoni ni pai porni Dolamara long ihum sangke pon agari kachingkoi. Dolamara lem salong sangke pon boma hoci ihum AS09C4407 atrak Dolamara rokdak arleng along ahiring tangrak pen chingkoi bu pesinil tombirta ribdun long. Kachingkoi along munit kithi kejang ke awelang bonta sangamokha penang an nahoklo posi nang pachini dun Dolamara pen si imtaro report Malam News. Karbi ang long arlo dengia keso bat piglu. Jasemet diporong supialong ke arni bang ta dengia keso kelong apai nang bat bomlu. Lasa jo kedo kedam okchi kom rom la penisi phere meme atomon nang do koklu. Labang so keso penrat tum kaciri akinang sodwek lu posisi kelang asai kamatum pen pachini pon tanglu. Dengia keso ke chitim ke cek pen si kelong la si chitim pen ke ciri pig nang kokpo. Labang so keso ang thek la ke amoy surep surup apuang pong keso apu karting aning kewang pen cheng lok ang thek longji. La si ang thek dorote si lang hempate bok phit nang po labang so dengia keso ke bat piga jo Karbi ang long Termas Council Health and Family Welfare EM surjorong farstame dode sang sisi sai moklem dam bomlo phaikoni ni phai trok arnita Difu Medical College and Hospital long an alang ni homri dam si dengia keso ke long atmalong an homri dam lapen dengia keso pen kache songji aphan un an ke Health and Family Welfare sai campaign ta un an ke chesong pon bomlo pusilam the chepaklang pon lapen thu dengia keso pen rat do anta kachiri akenang sot lapen chiri nangji pusi EM ahin pen chuning Ripon. Manjapen Indrojit Teron ang kipali abirta Malam News. Paikoni ni Pai Powerni Korkanthi constituency ar lokedo Long Mirjeng College along Akimi Lo Charlie Arisoi jangatuma phan Kangthum Karne Jame ke Parapon. Labangso jai megalong Karbi ang long Termas Council Chairman Raju Tiso EM Surjorong Phar EM Billy Mohon Khaglari pen chenglok ongdung kachophalu hilapen Lo Charlie Arisoi jangatum chetongdun. Labang so amelong alihia tumpen penaan Lo Charlie aputak chethan chemum taperepon rat ame pi judde rapi Karbi ang long arlo nongnam ka chethan klong alun se po tumpen lunkan sitame perepon phuluni pen provintaro nang kilo beta Malong News long di college long second process ni adak itu ayam pakai itu ayam pakai orang kata yang Beke ni dalam nama dalam hewan ke so college proses ni dalam students apa yang hewan ke akhirnya student ada apa hewan kan mana once ni ngarong model ada rada tema tham bang monte ko ba rekku once ni ni kamu ladak dalam solam ini kani jelong pop akan ke rekku kita dalam yang revolusi yang dia abang si abang su college kan abang si step start wana koma ada macam pay abang su sekolah bang untuk saya wana kan satu kalau yang ini
weapon so yang itu semua itu ada dokter yang degree mana meeting college ini yang deng fresher social mayelo lalu bangso college ata hinggan ketom belang onikan ini belang waktu itu kami bangso college kipir klubi alam he mohet ko chairman sa dan television ini lo dak ini dak Charlie tung admission kena apply to do la part ame CM sar pen dr promo han pe la bangso college fan ada pun hip kelangin cari dengan ini anport ame principal bikisan orang pialang li claim sepaduh piglo pisimeter anu kue chairman sar pen chairman kan lo dia lang invest si mana bang kuku single handedly jadi invest alang ke sepaduh pon si la bangso college lan si kagap klu kasan manlu si kan lo si solo parlo nang kan lalu dak bangso college lo ikut bohet ke di college an hello kita bukan kita metamnya bangso hawar dan school dak batpani school kalau dia dah go sambil langsung mahal langsung tadi kalau lompe nang ke pas tu mbala pu har sini nang ke pas dan ke hello ha lo prek lo kita kita bukan di sini ha kamu di kelas nang kau tapi masuk ke kadu itu man ke kedam ke awal saya ke 6 man du dah sila bangso college ada ke do ang bong chip tu ni helong lo si tiwang hilang ni bangso college along ansu si do Charlie bang tim lang bat ko la pen la bangso pudok muka pen sambil langsung ada ambong bangso college ke stop kana joni itu dugbiar karbi also langsung kan karbi lo tapi tun dalong lo tame la bangso itu ndak Charlie wa sai longkop la bangke mipig lo alam helo si makalo kasi tiwang hilang ni tame ansu si cerap itu dunai ini pun tak boleh kencang lo ada orang pada ni kado kabe tinta kategori anda di sore ke pidin kan bangso college fan lan si nom ke kan lan si langsung I request all the participants to get ready for the cultural program. Kuning rilo la pena ko akhir di meta pa jiro bangso college ke ni dam tem kalau la pena sekan ko iso sango kan li chip petrol no orang li bangso college along kepada ceng ke ada klub ada ini si CM dari nunggu aku non pacalangca principal aku biasa mau halang tak dulu disuruh pala aku Aron pen tangka kirung re pojok kari banglong arlo ke do an midu kirung adon re ingkir Aningkan wang talam ki judje labang sok kari banglong termas council arlo ke do midu kirung adon re mate entry tax gate alam ki non lom ta hur chosai nang dolo kari banglong termas council atum atoy ki pia tengke tangka rung re si abad tangka kirung dun polam ki klang si hur chodudlu laso puthak penang an atum ke pharang ke ami anta phapon lu lapen ong dung ara atum ke lason arona teng pen midu kirung re atuma phan kang sai ta pasot dak nang ji puselam theta chepaklang pon lu lahe lama podone kopilone men phaikoni ni phai trok ar ni pen kari banglong termas council alo ke do an midu kirung aton bi an ke ingkir etlo lapen midu parung dun long le detlo lason men midu kirung kangkir cek ajo karbi lo chardi asong nizang kari banglong district committee ami forum sing tok bia hin pen kapin rempo midu abang kai kia son parung thu nangji kali teke bang ji arni soda ka kache song pado ji putalam the cepak lang pon thu arlo pen birta kirip don long atengke midu aron pen rung re det kirung nangji atangka ateng rung re laso ajok si kari banglong termas council atum ing hapon cek bosi birta rip don long chin thong pen long ki benang ke palia birta malam news Nilitum Karbi Students Association ahin pen nalitum apan nangge hangating pen nalitum tamye banglo lasi nalitum apan nangge hangalam theke lalo patowe porphai krisi rachiti mate porphai krihini malom Karbi Autonomous Council la entry tax gate do la entry tax gate along bangke hapu khiruni longka malom laso malom si mane si incident do haladak ko anma kirung nangji
lason krep ho dim bangke pini pharo si hini ki thom lason si endelo lapen pharo thom dim bangke pini suri pharo kri hini lason si endet pusi SP ben nang pachini nili phan bustame lasi laso putha ka bang la West Karbi Anglong entry tax gate ka dugweta la kangkir pon thai la katharli pon thai bangke nili tum law and order tuman bustame lapen Assam Chief Minister bustame nili tum hinpen bangke condemn lo pinrem pon lo lapen nili tum ningduk lo athima Ladakh ke labangso ha 1951 pen labangso ilitum 60 lo council lake ilitum Indiana constitution long langdam bustame ilitum Indiang bongke ilitum ke ban nei a 60 lo council iglu lasi Ladakh bangke haladak 60 lo long do paragraph 3 laso teng bensi ilitum taxation department adolo midukirung dak aron laso 62 paragraph 3 teng bensi nangrung bomlo council song bustame la tax bangke nangrung bomlo lasi laso put hak bangke je dak Assam state alang litum Ladakh na interfere la mana nangachi phudun nangachi jogdun pen labangso entry tax gera bangke to wake out high debt piniar ni anta latum chidolong welang pusinili tum hin penchini lasi laso put hak bangke litum Karbi Anglong autonomous council CM afana bangke lang plot sila bangso kambang na claim do lasi kadugo we Karbi Anglong rata chini meloje lasi ilitum labangso asiksi dul bangke dordelo when bangsi niltum Karbi lo chali asong hin pensame niltum autonomous tera bangke nang song bom lo article 2 propose ke lasi sitame labangso 60 dul paragraph 3 teng when bangsi ko anani sitame tax department hin pen labangso midu bangke nang rung bom lo lasi labangso along bangke pini pen bangke pawe det pu bangke niltum command 2 ne besame niltum bangke chekroidon thekhe lasi la so putha bangke niltum Karbi lo chali asong Karbi Anglong autonomous council CM tuliram long ha ke hai phan bosame nang tum pherangke atuma thengno na pachini tung kangtung kachuningri kangtung bangke lalo labangso lama putha bangke nangli tum Karbi Anglong tim Karbi Anglong hin bosame nang tum la taxation department hin pen bosame nang tum chingwai serak pen labangso problem sa bangke laso homoisa bangke laso kisung bangke mana pawisi rakji mana chun se rakji lapen latum kaya teng kaya mang kapace claim long ye phana bangsi niltum Karbi lo chali asong hin bana bangke chuningri pon lo jongsi pini penap angbong jongsi alang tung labang so kau thai diat pen kaya teng kaya mang pen jongsi midu parung long le tax parung long le labang so kor labang so hongro kuri long le pulote nilitum penap mana penap dik pena bangke niltum Karbi lo chali asong hin pena bangke ahiring tangrak pen nilitum chesong nang kokpo athema lake dak ilitum labangso midu kirung ning arona bangke lake labangso ilitum MOU long bosame labangso ilitum aja kong ceban edlo laso aja kong pensi piniar ni anda midu tanang rung bom lo lasi Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma phasame puthot nilitum alangli phana bangke pinrem lo alangli dak Karbi Anglong labangso 60 dul council along bangke nangli nangchi phupeda sikenangji jongsi ke bangji langli nang pasik sak bom pulote niltum Karbi lo chali asong bana bangke pudak lo ahiring tagrang pe chesok mo labangso kache songlong jongsi niltum kache songlong si kana hok kasik sak tora do kok pulote lake Assam Chief Minister samia daichi enangji lasi Himanta Biswa Sarma phana bangke niltum Karbi Anglong tan niltum afrang pulo lasi Karbi Anglong bang alangli phana bangke pawang long le deji pon niltum bangke claim konang kokpu lapen Karbi Anglong autonomous council CM afan piniarni alangli pini la sopo thalam no anda alangli protikriya jipe reaction jipe alangli press media pan samel labang solam apatha bangke clardak clarchen me labang solam bang kachi reply ji phana bangsi la solam koi kachi pisragi phana bangsi chuningri lo athima chonghong frong lo labang so entry tax get along alangli tum midu kirung labang so alang tum kela ke tender call ben silang tum alang tum poisa konsil phan pi ben sila bang so alang tum kirung bom la ke alang tum illegal la dak collection kali la si hak kodak ma la dak yong si illegal yong si labang so tax collection dokok akili yong si alang tum kirung bon dokok pulote halang tum Karbi Anglong autonomous council CM phan dak council administrative dak authority phan pachini noi pachini ateng besi nang tum notice jari kuri nang po notice pali nang po laso teng ben as per rules ateng besi alang tum bangke claim nang po rule ateng claim nang po
rule teng mesi claim pensi alang tu bang ke insai nang po command ma ke chokche hala bang so ke chokche bang fansi insai nang ji nono bang ke hakona ne ke claim ke chokche ke le do koklo hala da ke le pen midu kirung la so jo ini pensi angton along tina consular tax get along ta alang tum kat harli dam et alang tum pini bang ke dolong le lo la bang so tax bang rung lo bang ke ni tum command tu be sem che kroin heke lalo lasi ke bang ji langar ni bang ke ilitum labangso akhir tangrak kar biang long rat hurpak nasi ilitum labangso batang meje song nangkop. Ingdeng thomkep ni marli krung sai laben kajipati amai ki jutsiar ni kapadapon. Lakhain koi rapon ili MSC constituency ke parlo Longchap Baptist Church Panjana long Nizang Karbianglong Baptist Association Ingdeng thomkep ni marli krung sai laben kajipati ajai me kapadapon. Kedam tang phai koni ni phai ke thom pen pang chengsi ni phai trok arni an ki jutsiar ni ing ni pon. Bangso me long monju lang ni pi pen se me chipa hem phupon. La solong athipi ki en pon lake arnam pen kachingki methang pen kachingki kaprek pen kachingki. Lumaho sarpo tumaphan NKPA Executive Secretary Tension Beahin pensi pachini pon. Bangso me long Hiaman pen Karbiang long termas Council EM Richard Togbi MSC Pavitra Rong Pi lapen MSC Katom Terang Pi an part area sang hotum chetong tun Dr. Anderson Togbe hin pen nimarli atum ki claim pedam nang ji arpua lamate manchi pi serai nang ji alam jumesen pen than pachini pon chuki hola pen amir son terang nang ki palia birta Malong News. Usuka Harokhat Regional Committee atumpen quiz competition 2022 kapadapon. Phai kuni ni phai trok arni Usuka Harokhat Regional Committee atumpen japatir pi ponsi Hawarkhat Higher Secondary School along Hawarkhat Sub Divisional Inter High School quiz competition kajapati amai kapadapon. Bangso quiz competition kajapati pon along kadu kabe home cricket hama school atumpen japati dun rinti. Angdung giti angdeng along home nerke ba school atumsi japati dun longlu. Laswang bong pen keching senong e parokwa high school atumsi japalong ponlu. Adun thuanong e lachit borpukon high school pen ke thomanong e Phuluni high school atumpen si chepalong ponlo Phuluni pen probin taro nang kepalia birta Malong News. Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.